karon ses sugdi na imong bizdok uban ang banda nga three-legged men. Sa ato ang Biztalk this morning mga kapuso, makauban nato ang Cebuano Band, ang Three-Legged Man. Mayong buntag, Three-Legged Man, and welcome to GMA Regional TV Live. Mayong buntag, Cecil, Miss Cecil. Mayong buntag yung tanan. Yes, it's a really good morning to have you guys here sa GMA Regional TV Live. O, daghan kay mga pangutana kaninyo. First off, unsay inspirasyon ninyo sa inyong band name? Why did you come up with that name? It just started out as kanang randomly picked. Si JM yun nagsugod na actually. Like, we had a practice session and sa akong sala pa to sa una. Narsala niya. Wala man may band name sa una. Sa murag, sa may tawag na mo sa mukha galingon niya. Siya kalit. Three-legged men ko, ha? Sure ka na niya. Kung kuya niya na siya. Bitaw, katawanan and nindot. Lingaw rapod. I'm like, sige, mo na. That's the history. Very catchy po. Ug sa sala ra po di ay nahimo ang inyong pangalan. Sa sala na nahimo ang mong pangalan. Pero kamo giunsa niyo pagkaila? How did you guys form your band? They invited me to perform at Songwriters Night, to perform original songs and maybe some covers too. And I enjoy performing solo, Ramazan, pero it's really different performing with a band. So I gathered up a few friends na mga kaila-kaila, kuyugi kong tukarbi, and eventually another scout invited us to play for an event, a full band. So we're like, okay, so I think we really have to gather like people. So we're like, mga amigo, nagkapurma. And after playing for that event, eventually it caught on. Nagpadayon na may tukar. Kamu ba sa Three-Legged Man, katong napurma na mo, nagkaila na mo, nagkasuod na mo, naapod mo yung mga struggles that you went through? Up until now, most siguro na mong atubang. It's like on how to align our schedules. But this time around, thankful me nga murag kuan man sa pandemic man sad, so maigo or sa damong time. As far as I know, most na among frustrations gamay nga asay ang music dili kayo matagan og saktong suporta, especially usay sa Cebu or usay not even the Philippines. It's also a bonus for us nga nakadungog po ang mga tao namo kay amo po nang gihaguan. Karon nga daghan pod no og mga banda din sa Cebu and mga Bisaya known sa jud to be really good with music. How do you guys become more creative pa with your music? It helps kanang you gather, brainstorm kanang as a whole band, kay lain-lain man mong influences na mamina og rock, metal, pop, blues, jazz. So you put all of them together and that's how we make our sound stand out maybe. Like I don't really know what to call our music, pero that's just how it is. We leave the interpretation to people. Speaking of performances, ando na kamoy single no kining ladies out there. So daghang mga pangutana ato ang mga ladies. Are you guys single pa ba? Dili na mi single. Ay, single duha na mo. Ayay, kinsa nila. Mao na ang pangutana sa mo ang mga viewers. Ang kaning single, wala ay audio. Mo ni siyang technical difficulty o tapos sa meeting. So ang mga present karon, mga taken na ang usa pa gani married. Alright guys, naadyoy daghan kayong mga fans ninyo out there who also want to pursue their dreams just like you. So unsa man ang inyong mga tips nga mahatag ninyo ng mga tips nga ika-share para kanila? Para nako, ako just you have to keep on pursuing it kay namang yun ay time nga murag ganahan ko for example ganahan ko mukatunog gitara that day or the next week tapulan na ka, so you should like kung feel nimo tapulan na ka, don't give in to that. Yeah, it takes practice. Talent is just 1%, practice is 99%. So just keep on practicing, make mistakes, but at the same time don't compare yourselves to others. Take inspiration from others, pero compare yourself from the you yesterday sa imuhang kagahapon. Nga unsay mong progress nga nabuhat pag sunod adlaw. So little progress but slow but steady. If ever man gani maka-afford na or maka-save kay rely on gears, but importante po na siya. Yeah. You should buy your own instrument. Inspirational. Permili mo masandigan o naamo dyan ang mo discourage nimo
Pero kana nga discourage nga kuan ihog na nga positiba. Pwede ba nga makahatag mo og sample before we end our interview? Pa-sample sa inyong music performance dinhi sa GMA Regional TV Live. The song's called Traveler. I'll go to the chorus. I wanna travel the world in 80 days. Sing along with the birds and the ocean waves. Swim across the sea of hopes and dreams. Together we make a wonderful melody. Mata. And thank you so much. Dagang salamat for sharing your story and for sharing your Daghang music with salamat, us. Sad. Thank you, Miss Cecil. Daghang salamat, Sad. Thank you, GMA Regional TV Live. Thank you so much. And mga kapuso, mga kato, ang miyembro sa Sugbuanong Banda nga Three-Legged Man nga mipaambit sa ilahang kasinatian kung giunsa nila pagkapurma isip banda o ang ilahang inspirasyon sa ilahang musika. O bubalik pa ang GMA Regional TV Live.